Да, добрый день, доброй раницы, добрый день всем. Меня зовут Иван. Меня зовут Людмила. Да, мы родом з Бабруйска, вот мы з Бабруйска, але, напрыклад, до гэтага лета мы нават не ведалі друг друга, але таксама курсы по глобальнай грамадзянскасці нас аб'ядналі, і мы ўжо зараз не толькі, напэўна, то есть, мы розныя настаўнікі, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства, Людмила настаўніца беларускай мовы і беларускай мовы, літаратуры. да, але вось мы таксама, калі рыхтавалі такое практыкаванне, мы глобальная грамадзянкасць вельмі вялікай колькасць тэм, пра які можна разглядаць, але сёння якраз таки мы паспрабуем вам паказаць адзін з трэнінгаў, які можа быць прысвечаны, якраз таки яго можна праводзіць для рознага ўзросту, таму што могуць быць дзеткі як маленькія, так і старэйшыя дзеці і дарослыя, як мы сёння с вами побачым. І сёння якраз таки мы с вами будем мы тэму зараз разглядзім, то есть якая будзе наша, і мы будем с вами сёння, я таксама, то есть будут у вас некалькі практыкаванняў, поэтому вам патрэбна будзе сёння і трошки перамяшацца і так далей. Дзесьці вам патрэбна будзе абмеркаваць маленькія групы, поэтому таксама ваши стулья сёння, то есть, калі чтобы вам нічога не забараняла, чтобы могли спасобна пераходзіць, калі гэта будзе патрэбна. Поэтому таксама, калі ласка, будьте актыўнымі, потому что ваша актыўнасць нам сёння спатрэбіцца. Так. Да, і першае наше практыкаванне будзе, мы с вами приехали з вельмі розных месцаў, і поэтому наше першае практыкаванне будет такая невялікая мапа знаёмстваў, але, як вы бачыце, у нас есть две мапы, і кожны з вас, напэўна, кожны з вас атрымаў уже стыкеры, калі не, зараз Люда раздасць. І данный случай, калі ласка, поглядите, у нас есть две мапы. У нас есть мапа Беларуси, Республика Беларусь, мы не нашли палітычную, у нас фізічная мапа, і другая мапа, гэта мапа палітычная мапа Европы. Мы спадзяёмся, што ніхто з Афрыкі нам не прыехаў, поэтому у нас есть палітычная мапа Европы. І калі ласка, адзначце маркером, стыкером сваім, па-першае, адкуль вы прыехалі з Беларусі, поставьте там свой маркер, свой стыкер. І на другой карце адзначце, калі ласка, адкуль вы, дзе вы нарадзіліся у Европе, у свеце. Калі ласка. Так, там два. Можно прямо сюда приклеить. Вау! Да, есть повод. Ближце. Напрыклад, калі вы там дзесьці з далёкага ўсходу, то дзесьці прыблізна. Да, туды, у тым Да, напрамку. тут і стрэлачка так яна і ёсць. У нас быў такі чалавек, які там дзесьці в Владивостока быў ці адкуль, поэтому. Калі хтосьці там патрэбна падказаць, штосьці, дзе можа чым гэта знаёміцца, то. Надеюсь, что можно, что вы шукаете, скажите? Ну, Ярослав же будет, коли... Не важно, это сам такие стыкеры просто. Жаль, вы там. То есть, Петербург, так? Ленинград. Добро. Да, вось якраз таки уже есть цікавыя вынікі, тому что поглядите. По-перше, у нас с вами представлена карта Беларуси, у нас представлены амаль што усе вобласці, заходнікаў сёння чамусьці няма, далёка было ехаць, людзі з цэнтральнай Беларусі, з Менску, людзі з поўначы, з самага поўдня нашай краіны, і таксама людзі з усходняй часткі. Сёння чамусьці нікога з заходнікаў няма, ні з Брэсцкай вобласці, ні з Гродненскай вобласці. Але таксама паглядзіце, вельмі цікавым вынікі атрымаліся на карце, таму што у нас с вами ёсць людзі, якія нарадзіліся ў Германіі. Хто гэта, калі не секрет? А дзе? Вот там. Ёсць людзі, якія нарадзіліся з Беларусі, ёсць два чалавека, якія нарадзіліся і прыехалі да нас з Расіі. І вось таксама, калі ласка, паглядзіце, як вы лічыце, асабліва, па-першае, пытанне да тых, хто прыехаў не з Беларусі. А вы лічыце сябе беларусамі ці не? Як вам жывецца? Вы нарадзіліся ў другой краіне. Тут як вы сябе адчуваеце ў Беларусі? Вы адчуваеце сябе часткай беларусаў, часткай Беларусі? Справа ў тым, што у кожнага чалавека у нашай краіне Беларусь свая. Я адчуваю сябе часткай сваёй Беларусі.
Вона мене сміляє, вона мене, як Володимир Васильович, у серці. Хорошо. А хто яшчэ вот Я говорить? являюсь часткой Беларуси, а я не могу сказать, что я белорус. Я не просто из России, я с Санкт-Петербурга, из Ленинграда, и меня всегда тянет туда. Там есть своя особенность. Як вам тут утульна ці не утульна, ваші погляди, вашу нацыянальнасць, як прымаюць, і вы сябе адчуваеце тут як? Ну, даже тут я вижу, что я среди тех, кто говорит на русском языке, и принимают меня замечательно. И я ни разу никогда не чувствовала этой разницы в Беларуси с тем, что я приехала когда-то и разговариваю, и все мои родственники говорят, и живут там много в России. Говорим по-русски. Никаких препонов я не вижу. То есть какой дискриминации вы не чувствовали? Никакой. І яшчэ Надзея, калі не памыляюсь, таксама была з Расіі. А я ничего не могу сказать, потому что не белорусская, это свое время маленькая. Ну таксама, то есть вы лічыце сябе беларускай і... Добра, тому што зноў-такі, опять-таки, таксама ёсць людзі, напрыклад, тыя людзі, якія з Беларусі, вы таксама адчуваеце сябе беларусамі? Ці, напрыклад, не знаю, там, вы лічыце жыхарамі сусвету сябе? Тут ёсць касмапаліты. Ці вы ўсе беларусы? Однозначно. Адназначна беларусы? Ніяких других адчуванняў немає. Ну што, зараз мы ж жывем уже, сколько там, 20 год жывем у саюзнай дзяржаве. Можа, хтосьці лічыць сябе там жыхаром саюзнай дзяржавы, ці жыхаром якойсьці іншай дзяржавы. То есть тут сабраліся беларусы і людзі, якія лічаць сябе беларусамі, нават калі яны нарадзіліся не ў Беларусі. Ну і таксама з жыхаром, это нават дакладна, все-таки вы себе лічыце ленінградкай ці петербургскай, это таксама, потому что... Знаете, мне ближе, как вы говорите, человек космос. Я никогда не говорю, что я русская или я белорусская. Я живу здесь, я понимаю то, что здесь есть. Мне хочется вернуться иногда и покатить по родным местам. И это естественно. И не делаю такого выбора. Я сейчас здесь и живу по этим законам, переживаю, плачу за все то, что происходит здесь в Беларуси, как за свое родное, естественно. Добра. І добра, зараз якраз таки наш сённяшні тренінг, наша тэма, якую мы сёння заявілі, гэта як быць беларусам, ну, асабліва ў Беларусі, потому што гэта зараз вельмі актуальна. Як быць беларусам. І скажите, калі ласка, вот, зноў-таки, калі мы чуем, що там якая-то ідэнтычнасць, ну, да, що, то есть, ну, мы самі размаўляем по-беларуску, але калі вы кажаце по-руску, ці вот штосьці не будзе незразумела з беларускіх слоў, таксама, калі патрэбна будзе перакладаць, і вы можете адказваць на любой з двух моў. Але вот, калі ласка, скажыце, якія могуць быць прыкметы зараз жа, так? Скажыце, калі ласка, вот, напрыклад, калі вы лічыце беларусам, якія ёсць прыкметы беларускасці? Вот, як мне даведацца, што вот вы беларусы? Што можа азначаць вашу ідэнтычнасць? Можа быць, вам цяжка? Тады мы правялі з вами, каб вам лягчэй было вызначыцца. Тады мы правядзем з вами практыкаванне, таму што адразу пытанне павісла ў паветры. Мы паспрабуем вам дапамагчы. Добра. Для гэтага мы з вами уже 3 месяца живем у выборах, и мы с вами зараз таксама жадаем провести выборы. Для нас будут самые честные выборы, потому что мы сегодня вас лишаем голоса, нам не трэба нічога казаць. Але наше голосование сегодня будзе ногами. И, калі ласка, я вас попрошу узняться. У нас есть... Да, поглядите, калі ласка, у нас есть лічбы. 1, 2, 3. То есть на кожное пытанне, якое мы с вами будем задавать, у вас будет 3 варианта отказу. А вы, калі ласка, это выбор кожнага з вас. Мы как раз таки вельмі жадаем, каб вы самастойна прыняли гэтае рашэнне. Поэтому, калі вам будзе падабацца той ці іншы варыянт адказу, вы падыходзьце для патрэбнай лічбы. Тут лічба 1, лічба 2 і вось там лічба номер 3. Зноў-такі, калі, напрыклад, ваше пытанне, гэта пытанне, ну, вы не ведаеце дакладнага адказу, вы таксама можете астацца ў цэнтры, таму што калі вы лічыце, напрыклад, што няма таго варыянту адказу, які бы вам спадабаўся. Я ж не пазначана першы я. Добра. І першае пытанне, зноў-такі, зараз вельмі балючае для Беларусі, таму што краіна падзялілася на гэтыя 2 лагеры, і мы першае пытанне жадаем задаць такое. На вашу думку, які сцяг павінен быць у Беларусі? Першае,
нам патрэбна вярнуцца да бел-чырвона-белага сцягу, які быў нашым сцягам з 91 по 95 год. Другі варыянт адказа, нам патрэбна застацца з сучасным сцягам, які быў зацверджаны пасля рэферэндуму 1995 года. І трэцяе, каб не падзяляць беларусаў, нам патрэбна прыдумаць якісьці новы сцяг, які будзе нашым новым сцягам, там, намаляваць яго, зноў-такі там прыняць на рэферэндуме, і сцяг, які бы задавальняў бы ўсіх, як староннікаў, там, ці, напрыклад, ну, гэтакі знайсці якісьці кампрамісны варыянт. Яшчэ раз, першае гэта бел-чырвона-белы сцяг, другое гэта сучасны сцяг, і трэцяе гэта сцяг якісьці новы, які патрэбна будзе намаляваць. Калі цяжка адказаць, вы можете застацца ў цэнтры. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне, калі ласка, ці патрэбна нам аб'яднанне з іншымі краінамі, на вашу думку? Першае, так, мы не можам існаваць самі па сабе, і нам абавязкова з кімсьці патрэбна Якісьці аб'ядноўвацца. федэрацыя, ці какая-то саюзная дзяржава, напрыклад, нам патрэбна создаць. Да, федерации такой. Два варианта отказа. Не, толькі незалежнасць. І тры, частковае аб'яднанне, ну, напрыклад, эканамічнае аб'яднанне. Частковае. А в яких рамках? Ну, такі, Это нет, першае, союз. нет, не важна, якая краіна, то есть, па-першае, гэта павінна быць толькі саюзная дзяржава, то есть, маецца, што мы павінны быць з кімці долучыцца. Это может быть на кшталт Европейского Союза? Ну, да, то есть, ну, менавіта Так. нават есть той бок, які быў до 93 года, як гісторык ведаеце, больш творыцца какая-то эканамічнае аб'яднанне. Напрыклад, нам патрэбна весці, не знаю, там, якую-то адзіную валюту, ці штосьці яшчэ што-небудзь. Тут вы лічыць, што самастойна, і тут зноў-такі такая палярная сітуацыя адбылася. Добра. Трэцяе пытанне. Зноў-такі, калі ласка, вяртаемся ў цэнтр. Трэцяе пытанне. Калі ласка, падумайце, і кожны з вас адкажыце пра сябе і выберыце варыянт, ці думалі вы пераехаць у іншую краіну на пастаяннае месца жыхарства? Першае. Ніколі моя радзіма Беларусь, я тут застануся, якія падзеі не былі. Другое. Так, мару аб гэтым даўно, бо я грамадзін сусвета, как бы мне не важна, якой краіне жыць. І трэцяе, толькі часткова зарабіць грошаў і вярнуцца зноў жыць у Беларусь. Першае, ніколі, я застануся тут. Другое, толькі мару аб гэтым даўно. І трэцяе, толькі часткова, то есть там дзесьці вы працуеце год, 2, 3, 5, но зноў-такі вернеце ў Беларусь. Дзякуй вялікі. Яшчэ адно вы звярталі ўвагу, што з'яўляюцца прадметы ўжо не першы год, да, з беларускім арнаментам. У нас Ваня сёння прыгожы, яго гальштук. Ёсць такія прадметы вот, з кшталту такого упрыгожвання. Ці ёсць яны у вас, гэтыя прадметы з арнаментам? Адзін, няма, але хачу набыць. Два, не маю неабходнасці набываць, не маю цікавасці да гэтага. І тры, так, ёсць у мяне. Нема. То есть, может быть, цішотка, там, вышымайку, не маю то есть, неабходнасці. якісьці прадмет з нацыянальным арнаментам. І ёсць. Вялікі дзякуй. Добра. Пятае пытанне. Калі ласка, скажыце, таксама гэта пытанне вельмі складанае зараз для беларусаў. Першае, а ці гатовы вы зараз перайсці на беларускую мову? Першы варыянт адказа. Так, я буду выкарыстоўваць, то есть мне няма складанасці перайсці на беларускую мову. Другое, я буду выкарыстоўваць толькі калі там будзе неабходнасць, там прымуць закон, што трэба размаўляць толькі на беларускай мове. І трэцяе, не, нават калі будзе такі закон, я не збіраюся ніколі пераходзіць на беларускую мову, я буду размаўляць толькі, напрыклад, на рускай мове. Калі вы не знаете, можете сказать. То есть першае, гэта вы гатовы перайсці? Необходимость и закон – это разные вещи. Ну, маецца ўвазе, што, напрыклад, будзе беларусізацыя, менавіта праходзіць, напрыклад, як она была раней, то есть калі будзе прыняты, напрыклад, якісьці закон, ну, патрэбна будзе афіцыйны, напрыклад, документалістам. Можно я тогда задам вопрос? Я сюда тогда, да? То есть мне для того, чтобы разговаривать на белорусской мове, не нужен закон. Это должна быть моя личная необходимость. Вот если она есть, то я готова говорить на белорусском языке без всякого закона. Поэтому я... Ну, добра. Добра. Ну і апошняе пытанне. У нас такое пытанне жарт. Просто, відаць, на інтуіцыю, на вашу, каб вы пераключыліся ад гэтага. Я можа ведаць па гэтаму. Так, хто ў нас ёсць, хто ведае, то, можа быць, не спяшыць пры адказе на гэтае пытанне. Што з прапанаваных слоў з'яўляецца назвай беларускага традыцыйнага танца? 1. Серада, 2. Субота і 3. Нядзеля.
што з прапанаваных назваў, на вашу думку, ну, это інтуіцыя. Танец 1 серада, 2 субота, 3 нядзеля. Вот як бы вы... Тут можа быць... Дзякуй вялікі, раздзяліліся, бачыце? Ну, не ведаю, это ваша меркаванне, зараз будзе, дадумваеце, да? Як мы ведаем танцы, у нас беларускі народны танец – это субота. Ну, і ў нядзелю танцуюць, але ж наш танец, беларускі субота. Дзякуй вялікі за тое, што вы прынялі наш удзел у нашай апытанцы. Зноў такі, такое ваше пытанне, а ці падабалася вам такое галасаванне, як вы наогул себе адчувалі гэта практыкаванне, ці было вам складана якія-то пытанні адказаць? Якое з пытанняў, напрыклад, вызвала на вялікую складанасць для вас? Напэўна, у вашым горадзе няма мовы на новы, ці штосьці там не праводзяцца беларускія танцы. У нас ужо бабруйску танчаць беларускія танцы. Скажыце, ці былі такія моманты, калі, гледзячы на суседзяў, вы хацелі б змяніць сваю думку, і ці яно ўплывала, думка другіх, думка астатніх, і вы прымалі другое рашэнне? Ці вы хацелі памяняць, магчыма, вот зараз сваё рашэнне? Хотелось поменять отношения Суседзяў. соседей. Напрыклад, нет, напрыклад, было так, напрыклад, што вот зараз, напрыклад, калі задаваць вам гэтыя ж пытанні, вы б адказвалі ўжо інакш, чым першы раз. Ці ўсе вашы адказы, яны бы так і засталіся? Ці былі, дзе вы вагаліся? Вам было, ну, не ведалі куды, і было шмат пытанняў? А ось таксама, мы гэта практыкаванне таксама зрабілі, як вам трошкі дапамагчы адказаць на пытанне. Ось з нашых пытанняў ці адказаў, як вы лічыце, што можа быць усё ж такі прыкметамі беларусаў? Зноў такі, ну, як нам зразумець, як нам стаць беларусам? Мы ж павінны ведаць, да чаго нам патрэбна будзе ісці. Што можа быць прыкметамі такой ідэнтычнасці? Самая простая предмет – это мова. Мова. Либо значение любой нации. Ведание культуры. Культура. Добра, дзякуй. Там пішам. Што можа быць яшчэ? Внешность в принципе мова. Ну, знешнасць таксама, ну... Традыцыі. Ну, мы культура, традыцыі, відаць, сюда напішам, так? Што мы яшчэ? Што яшчэ да самай ідэнтыфікацыі? Псіхалогія. Менталітэт, так? Што мы яшчэ азначылі? Можете азначыць? Жаданне прынесці карысць краіне, там пра працу было. Какой-то патрыятызм, напэўна, так будзе, ну... Жыць у сваёй краіне і прыносіць карысць людзям. Не, это прымета як чалавека прыналежнасці да нацыі. Неважна, беларус ты ці рускі, просто прыналежнасць. Это мова, культура, менталітэт. Какие-то сімвалы. Знешні выгляд, магчыма. Сімвалы які такія. Сімвалы, так? Сімвалы, да, так, агульна прынята. Добра. Зноў-такі, мы з вами сёння, якраз ну, мы будзем абмежаваны па часу, але зноў-такі мы з вами будзем вяртацца да гэтых прызнакаў, прыкметаў, якія вы адзначылі, і мы гэтыя некаторыя прыкметы паспрабуем сёння якраз такі зрабіць практыкаванне, каб магчыма нават павысіць вашу трошку беларускасць, потому что наши практыкаванні будуць якраз такі азначаны, і зноў-такі вы таксама выбралі першае, гэта, ну, я чуць ад гісторыкаў спадзяваўся бы пачуць яшчэ гісторыю, но будзем лічыць, што гісторыю вы лічылі ў культуру. Забылі гісторыю. Як можна пазнаць, як гістарычны чалавек? Не, потому что как бы есть такое пытанне, напрыклад, ці патрэбна гісторыю Беларусі ведаць, там, я ж не беларус, да, потому что таксама такое значэнне. І поэтому сёння мы с вами пробежимся по гэтых прыкметах, і зноў-такі наша будет якраз таки зараз практыкаванне будзе прысвечаны мове, і мы как раз таки с вами поглядзім, ці ведаем мы нашу мову. Я вельмі удзячна за тое, што мова вот менавіта першая ўзнікла, так? Потому что я адказвала за гэты блок работы. Я вам прапановваю зараз падзяліцца на тры групкі, калі ласка, каб у нас не толькі мужчыны засталіся яшчэ сюды. На тры. Пані, сядайце сюды, калі ласка. Так, і да надзеі. Не, тры. Да і да надзеі. Так, тры групкі.
Мы вам прапановваем такую акунуцца у сітуацыю. Уявіце сабе, што ваш сябар Не наогул не разумею рускую мову. Ён То есть он только беларускамоўны, то есть он не ведае русских слов. И вы знаете, что у вас будет три ситуации, якія могуць здарыцца ў жыцці. То есть звычайно мы самі, конечно, бачым іншую ситуацию, что люди наогул не ведаюць беларускую мову. А вось мы трапілі ў такую краіну, дзе люди ведаюць толькі беларускую мову і наогул не ведаюць ні аднаго рускага слова. І вам патрэбна ім зараз будзе дапамагчы. И Так. у нас есть с вами три ситуации. Так. Первая ситуация, вам потребно будет прийти у краму и набыть, ну, сегодня святочное будет святочное застолье, вам потребно набыть себе то, что может вам, ну, что вы можете подать на стол. То есть это будут какие-то стравы, какие-то то, что можно будет есть, пить за столом. Ну, мы вам дадзім вось гэта. Другая сітуацыя, вам патрэбна гэтага сябра запрасіць да сябе ў кватэру, навесці там парадак, і тут змяшчаюцца словы, якія адносяцца, выбраць слова, якія адносяцца менавіта да пакоя, да кватэры, да ўборкі. І ваша задача запрасіць яго ў кабінет у свой рабочы і выбраць тое, што адносіцца да кабінета. Але ж, ну, так здарылася, што я калі наразала, я ўсё паблытала. Да, ночью, як звычайна. Ваша задача выбраць тое, што вам патрэбна, а тое, што лішне сюды пакласці, тут есть вы лишние выбираете словы у свое, яно есть лишнее, вы их кладете сюды. Да, а іншая команда, калі ласка, напрыклад, калі вы штосьці лічыце, што вам штось яшчэ патрэбна, шукайце тут. Тут будуць словы, якія могуць быць вашымі словамі да вашай групы. Пакуль групы працуюць, для тых, хто у эфіры нас чуе на тым баку, я зачытаю у перамешку словы, каб яны былі крышачку ў курсе, якія цяжкасці зараз, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся нашы ўдзельнікі. Гэта бастрылка, паляндвіца, бручка, Напрыклад, крамбамбуля, рондель, тэчка, канапа бружмель, жырандоўля. і гэтак далей. І гэтыя словы зараз патрэбна будзе размеркаваць на три групы. Знаете, яшчэ раз, групы у вас будуць лішнія словы. Мы памыліліся і здалі вам словы, якія вам не патрэбна. І так, яны ёсць Конечно. лішнія, сапраўды. Напрыклад, может быть, у кагосьці кабінеце стаіць, напрыклад, не знаю, там старка. Ну, конечно, яна можа стаяць у вас старка ў кабінеце, але, напэўна, не зразумее у вас дырэктар школы. Так, пакладзіце сюды, паспрабуйце таксама на тым канцы падумаць, што такое паляндвіца, выпрацуйце ялавічына, Давайте яшчэ хвілінка. фатэль. Першае, то есть, ну, я спадзяюся, што мы не отравимся, калі будзем частаваць. Другое, што ў кватэры застануцца толькі патрэбныя рэчы, і таксама ў вашым кабінеце няма якісьці забароненых рэчаў, якія там не павінны быць. Я думаю, ў эфіры там уже шукаюць, што такое стосак, што такое жырандоўля. Такая пошуковая работа уже адбываецца. Ну, а нашим удзельнікам, конечно, цяжкавата. Можа быць, камусьці... Да, Google падкажа. Давайте яшчэ паўхвілінкі. У вас кабінет. У вас няма. У вас нічога лішняга няма? Кладзіце, можа быць, там ваша ёсць. Да, у вас... Можа быць, тут Пошукайце, ваша магчыма, тут ёсць. ёсць словы пасля яшчэ, якія... Аддайце сюды, можа быць, тут ваша ёсць. Можа быць, ваша там ёсць, і туды пакладзіце людзям. Да, у вас лишнее есть, вы людям отдайте, а себе возьмите то, что ваше надо. У іх кабінет і пакой, Кватэра. а у вас крама і з вячэрай звязан. Ну, калі вы лічыце, то безумоўна забярыце іх сабе. Словы нікому не патрэбны, у нас ёсць лішнія словы беларускай мове, якія нікому не Яны патрэбны. павінны былі камусьці Ровар, належаць. напрыклад, можна ж прыгатаваць. Пензель, лязо, паштоўка, нікому не патрэбна. Не, поштовка это открытка. Там офис, Ну, то есть праца, Кватэра кватэра. і Напрыклад, лязо нікому не патрэбна, ці паштоўка. у іх кабінет, офіс. То есть непатрэбныя словы. То есть Ну, гэта- добра. Добра. Калі ласка, паштоўка, лязо і... Добра, калі ласка, Так она что и есть. добра, давайте один чалавек з групы, калі ласка, скажыце, чым вы нас сёння будете частаваць? Што мы сёння на нашым святочным стале пабачым? На нашем
бачимо, звісно ж, напої. Мгм. Без этого ніяк. Ті, хто без алкоголь, той буде пити гарбату, а ті, хто жадає моцних напоїв, буде вживати старку і крамбамбулю. Усі відають, що таке старка, крамбамбуля? До речі, крамбамбулю смачно закусувати мігдалем, сама спробувала. Мгм. Ось. Ці всі ведають, розуміють, що таке мігдаль? Так, не обойтись, конечно, без серьезных страв, мясных, таких як вяндлина, яловичина і поляндлиця. Ось. Ну і, конечно ж, цудовно були різні ягоди, такі як кавун, ажини, трускавки, смакота, ну, бружмель. А що таке буржмель? Хтось відає? Но мы им верим. Да, так. Ось. Печуриці, ну, це не ягоди, але це не менше, це вельми смачно, так що ми можемо Шампіньйони. приготувати. Бручка, це для тих, хто на дієті, ну і цибулі, як же без її. Ну, і ми дікуни, тому користуємося за столом. А мы к вам не придем, потому что это еще повинно быть день. Ні, так у вас буде зараз. А ви не віддали обрус. Ну добре, так. Можна туди, звісно. Ні, конечно, обрус Що у може вас бути в покої, у поэтому- покої квартири? У нас Мы прибрались, да, все лишнее. початку у нас стоит ровер, мы его отодвинем, как бы не перешкоджал. Далее куфа, где заховываем шматлики речи. У прихожей вы можете поглядеться у люстерках, поправить, тому що коли вам буде холодно, ми вас накриємо ковдрой, посадим на канапу, у шафу вашу вокрутку верхнюю повесим. Кап, обуток на ноги больше тульно будем надевать, мы вам поставим зедлик. Усі розуміють, що таке зедлік? Да, табуреточка. Далее, отель. Так само можно полежать. Жирандуля, Кресло. ну, мы мяркуем, что это просто. Ні, так Так. Але ваше слово, Да, так. ваше слово. Це ваше. Так, только не ходите у обутку по дивану. И, а то у нас взломался палац смог. Ну і звітаємо, звісно, без роботи ми ніяк, без кабінету. Будь ласка, ваші слова. Да, ну, что у вас есть в кабинете? В кабинете есть пострылка и оловок. Пострылкой мы можем оловок завострить. Затем у нас есть осадка, куда мы можем уставить наш стрижень. Писать студеннику, альбомататнику, лечь хорошего, негативно. Занотовывать. А либо наставники, нам потрібні подручники і шитки. Дитячі шитки і державні подручники. А так само стоцик папери, на всякий випадок, де акуши. Все-таки нам вони будуть потрібні. Так, а коли ми осадками, а коли ми оловки вострилками завострали, ми ж на кушах писали, і нам потрібна думка, коли що, почистити нашу справу. Затым под куши папера мы складем течку, потому что как наставникам спотребится удокладнить, мы удокладним. Мапа. С Ронделем, блин, это что-то светильник. Вот Рондель вы, конечно, присвоили. У господаров с кухни вы забрали, які отказывали за кухню. Рондель – это кастрюля. Але вось лязо у нас засталося, правильно? Паштовка. И млязо, да, паштовки – это больше кабинета. Ну, итог этого только наше меркование. Скажите, ці были тяжкости вось у тлумачэнні гэтых слоў, цяжкасці ўвогуле у класіфікацыі? Падзяліцеся думкамі. Жирандуля, я чув, я видел, но... Вот я рандоль. Да, Рондель. а які слова то вызвали наибольшую складанность? Ну, вот тут, конечно, наставник белорусской мовы было все добре, поэтому нас не отравили сегодня добре, потому что есть слова, например, такие, напевно, вы не чули навіть з їжі, тому що знову таки не використовуємо. Ну, як наставник, я собі записала слово печуриці. Для мене це цікаве слово. Я чомусь думала, що слово іншомовного походження не має білоруського відповідного. Ну, шампіньйон – це слово іншомовного походження. А тому, що є на Білорусі печуриці, я этого не чула, і для мене це нове. Я свою скарбоночку возьму обов'язково, тому що я їх дуже люблю. Які вывод з гэтага практыкавання могуць зрабіць вучні і ўвогуле чалавек?
Что у нас разностранная багатая мова. Да, що вона вельми специфічна, однослова, неповторна і достатково така, ну, говоряча про себе. Ви слово почули, вам появилось. А для себе? А забыть как там. Зетик, ну, это так само западенське. Добре, але, наприклад, люди, які приїхали к нам так само із-за межі, тобто ви відчували собі, тобто, ну, ви коли от чоловіку, якому кажете, що складно з білоруською мовою, ви все зрозуміли? Ці були якісь слова, які, наприклад, ви... Я вдячна членам своєї команди. Там Вам було б я складно? зрозуміла і не тільки у своїй команді, але й в інших командах я питала своїх. І дякуючи Юлі, я зрозуміла всі слова. Добре. Ну, знов-таки, про мову ми зараз трошки порозмовляли, і мені хотілося б такий наступний блок, це про наші історії, про наші традиції. І зараз ми з вами спробуємо, попрацюємо трошки з відео, тому що, ну, так само, ті, хто не відає, как бы, или ті, хто відає мене, відають, що я все, амаль, що роблю про відео, тому що у мене є і кіноклуб і так далі. Сьогодні великий кіноклуб, звісно, самі не проведемо, але проведемо маленький кіноклуб з одним відео, напевно, історики будуть його бачити, і тому історики, как бы, ну, так само, ви, звісно, можете нам допомагати, але так само гэта будзе якраз таки на тых людзей накірована, якія, магчыма, трошки ведаюць гісторыю Беларусі. І калі ласка, я вам покажу відео. З гэтага відео вы, калі ласка, для сябе выбереце одну асобу, якую вы першы раз пачулі, одну, ну, ці наогул какое-то незнаёмае прозвішча з гісторыі Беларусі. Другое, скажыце, калі ласка, таксама одну дату, якую вы наогул ніколі раней не ведалі. Відео будзе невялікае, там каля 5 хвілінак. Ну, зноў-такі, мы з вами, каб часу трошки нас з вами вже не шмат, поэтому я покажу вам, напевно, фрагмент, 10-2-3 хвилини, і з гэтага відео, калі ласка, ми з вами зараз будемо бачити. Яшчэ раз, першае, одну асобу, якую вы ніколі не чулі раней, і другое, гэта одну дату з гісторыі Беларусі, якую таксама для вас новая дата, вы не ведалі пра яе. Не було нічого, а тепер уся мова. За гэта ми мусимо подякувати Богу. Я створав наш світ у жанрі фристайлу, промовив будьма. І Білорусь повстала. І я заводи, інші цноти. Ми на початку в океані могли, а потім прокинули водные нетры. І займели ми назву Невры. Невры знамен от перших веков. Невры утворалися у волков. Такая ось звичка була у народа. Життя не коротко, шпути голос ворогов. Поганських богов проти наші діти. Але християнство вже рухають веди. Год 862 для рождения Христова. Про полоцев першие летописные словы. Вот и Полоцку сбудуть к самой Святой Софии. В свете мы не только рыли такие. Он тысячный князь, но все слава чародей. Он четкий персонаж, а слух и такей. У Полоцку жила Ефросинья святая. Память про ее устаготик нятая. Для ее забили знаменитый Кришна. Просто супер свыч. А любопошнюю войну артефакт пропал. Такие вот пробачьте, не особый краль. Легендарей не морозим много. Часто пришел князями много. И вот мы затянуть мусим с тобой. Да ты Беларусь называли рекой. Это плаки, этим князством литовским. Сербом погони, суперским войском. Вокруг дали своим шляхом пыль. Князь Гедемин основы Вильню. Сон легендарный, волшару Влада. На веки белый, это богато. Год 1362. Староцатиды, луна и степи. Наши невольские для синей воды. Разбили прохану волны. И княжество литовское Ратова пробилось в сильнейшей державы Европы. Крутить будем? Княжий Твитов, Литовский орден нам подражает. Вокруг в этом битва все угрожает. Литовский король, Литовским королем Крыжаком отправили в Каталон. А за межой из годы науки им доброго начал белорусскую Библию. Выдал братья богословцы, были в форме Егоши, поклали московское войско под Оршей в 1914 году. Ходи, брат, наперед вы будете, военный прибыток. Зараз и тут затвержены третий литовский статут. А под Кирхолмом разбили шведов. Видать, ты про это ранее не ведал. У Могилёва в битве обанкраны 7000 полегло. Оккупантов, яких оккупантов? С исхода представников ратных российского народу. Их называли еще московиты, а мы уже раньше жили посмотрите. Белорусской, литовской, польской державе. И чему здесь соседи ушки распоряжали. Три поделы, раньше посмотрите, мы стат взяли нас и поделили на большую частку.
из евро расселись. Начнем, что не задоволенность ты на сцене. З'явился как ты уж Костюшка. Запомните меня это треба, потому что это уж конкретно был революционер. Свободу, ровность, братерство делал. Змагався за гэта нават у Штатах. Але русский царь з нею кинув Царград. Добре. Нам також фрагмент охопить. Калі ласка, по-перше, знову-таки, перше питання для негісториків. Перше, якую новую дату з історії Білорусі ви для себе поддаведалися? Чи є всі дати, які гучали в гэтым відео, ви ведаєте? Есть такие даты? Падзея, не дата, может Да, быть, падзея падзея какая-то. нейкая. Историчный Про факт. штосьці вы не ведалі. 1262, но я не поняла, что там. Коли історики скажуть, як не ведаць битву на раке «Синие воды». Добре, а які-то з особаў, які былі в історії Білорусі, усе іменно знайомі, ці є незнайомі для вас люди? Усе? Ну, это вельмі добра, это прыемна. Да, тому що, знову-таки, кажуть, ну, не все, особливо ті люди, які вчилися ще у совєтській школі, вони ж не, історія Білорусі там майже не викладалася, поэтому там, наприклад, тема Великого князства Литовського, вона фактично не розглядалася, а коли розглядалася, то тільки з позиції, що там все було дренно, а потім прийшли інші їх держави. Добре, скажіть, коли ласка, наприклад, коли працювати менавіта з історією, ці, ну, я кажу про це відео, наприклад, я його завжди рекомендую дітям перед іспитом, тому що я кажу, що діти, калі вы не будете ведаць фактаў з гэтага відэа, вы можете ко мне на іспыт не прыходзіць. Таму што гэта відэо там 5 хвілін, і в гэтым відэо ёсць самыя неабходныя факты. То есть медаць вінш за іх, гэта ўжо зноў-такі фактычна не патрэбна, таму што гэта тыя неабходныя даты з нашай гісторыі, якія, напэўна, павінен ведаць кожны беларус. Паэтому зноў-такі гэта то, што лічыцца нашай гісторыяй. І таксама Ці пакідаем мы ў гэтым, што гэта вельмі важна? Так, конечно, это... Але ось так само... Четвертый класс, моя родина Беларусь. Да, пачынаецца все з 4-го, але зноў-такі нават дзеткі, якія прыходзяць ужо далей, то есть как бы складанасці, то есть я таксама як настаўнік гісторыі чую нам, а навошта нам ведаць гісторыю і так далей. І гэтыя ж пытанні, напэўна, таксама ідуць і ад бацькоў, і гэта таксама вельмі складана. Ну, тая колькасць гадзінаў, якая застаецца на гісторыі Беларусі, то есть мы гісторыю Беларусі вывучаем 1 гадзіну ў тыдзень, ну там у 11 класах там ёсць магчымасць на профільнага вывучання 10-е. Але гэта зноў-такі складана, што гісторыю Беларусі мы вывучаем менш, чым амаль што ўсе прадметы ў школе. Ну і таксама, напэўна, беларуская мова, якую мы вывучым менш, чым замежную мову. То есть ангельская мова у нас там 5 гадзінаў, а беларуская мова гадзіна, напэўна, зараз. Ну, там па розных старых людзях. Ну, яшчэ адзін вялізны пласт, так, мы агучылі ўсе, это культура, это традыцыі. Як, на вашу думку, што ўключаем у культуру, традыцыі? Песні, танцы, казкі, фальклор, абрады, так, творчасць, як вы лічыце? Ну, тут я ж... Национальная кухня, конечно. Ну, вот мы тут подводили, да, вот гальштуковую баню, апранули сегодня такую прыгажость, так, и рамёствы, так, это вялізны пласт рамёстваў, і сёння мы на традыцыйны строй мы глядзелі, там быў малюнак якраз такі наш, і быў сарафан, які больш на Віцебшчыне носяць уже туды да Расіі. І я хочу задаць вам пытанне, як вы лічыце, сучасны чалавек, ці мае здольнасці, ці мае магчымасці, ці гэта ўжо страчана навучыцца традыцыйным рамёствам, там, ткацтву, вышыўцы традыцыйнай? Ці ўсё там... Вы здольны авалодаць гэтым, ці не здольны? Гэта складана будзе? Колькі вам гадзінаў патрэбна? Колькі вам патрэбна для таго, каб авалодаць гэтым майстэрствам? Напрыклад, ткацтва. Я вам прапановую зараз за 3-4 хвіліны авалодаць адным майстэрствам, якое называецца, ну, з чаго пачыналася ткацтва. Калі ласка, зараз для сябе вам будуць разданы... Вось гэтыя паясы, якія, это традыцыйны паяс, сотканы вот на этой, вот эту штуковину, да, это называется бердзічка. Вот бердзічка, так, вот на гэтым прыстасаванні ткуцца вось такія паясы. Але гэта ўжо робяць майстры. Гэта робяць майстры, калі ўжо валодаюць нейкім. Але ж пачыналі вучыць дзяцей, згодны?
І маленькая дзяўчына уже павінна была штосьці ўмець. Я вам прапановую, Ваня тут мне дапаможа, да, прайсціся. Вы выберце две нітачкі таго колера, якога вам захочацца. Колеру, то есть вам патрэбна будзе две нітачкі абавязкова, калі хочаце, возьміце якую. Две розныя абавязкова. Ну, калі вы, вот там ёсць, можете штосьці адсюль узяць. Там ёсць сіняя, зялёная, блакітная. Кому патрэбны такія Якая вам зручна трымаць. Я пройдуся і з гэтымі. Ці не трэба, вы выбралі, калі ласка, ці вам патрэбны гэтыя, ці... Наста, выберце дзве сябе. Двух розных колераў абавязкова. Так? Не, зараз все побачыце. Наста, вы з намі будзеце працаваць? Зрабіце себе штось. Ткаць будзем вучыцца. Які колер вам патрэбны? Выберыце себе. Два абавязкова розных выберыце. Мы з Ваней таксама зробім. Возьмите, звяжыце гэтыя две нітачкі. Мне Ваня будзе дапамагаць, потому что я одна не здолею. Вам надо два хвостики вот злучыць і звяжыце іх вузельчиком. Просто вузельчиком звяжыце. Можете один одному дапамагаць, калі ёсць здольнасці. Сначала глядзім, а пасля... Итак, глядите, давай крышечку, каб усе нас бачылі. Вы ведаеце, што ніткі круцяцца ў один бок, да? Мы будем зараз одну нітачку круціць у один бок. Крутить. Нет, каб скрутить. Ведаеце, вот такие вот штуковины рабілі, да? Вот. Но только не отпускайте. У меня тут дапамагаты ёсць добры вельмі. А вы, ну, я не ведаю, что там зубы у вас под пахой будзе. Да, можно один одному неяк. Может быть, одну скруціце, а сусед потом... Вы проверить можете, вот калі у вас... Нет, вы одну, потом скручиваете другую у той же бок и таким же чином. Крутите, как так само. Да, и другую. Ну, тут надо такие здольности, конечно, тому пару працаваць было б лепш. Вот, бачите, як... Зноў-такі, у нас же есть навыки 21-го стагоддзя, і там калабарацыя, супрацоўніцтва. У той же бок абавязкова скручвайце. Ну, чым шчыльней, тым лепш. Калі... Ці колькі сіл? Нет, так, одну, а потым другую. Не отпускать. Я зараз дапамагу. Ты пакуль трымай, вот так. Давайте я патрымаю. Кому-нибудь патрымаць вам? Нитки, звязанные, закрученные. Я их пока что трымаю. Давайте я вам, может быть, дапамагчы? Давайте я патрымаю, а вы закруціце гэты. Ну, рамёство оно такое. І потым, калі вы скруцілі, завяжыце ў вузельчык з другога боку. І можете отпустить. Завязать, а потом отпустить. Вот зараз завяжите. Нет, по концу тут завязан вузельчик, тут так само. Завязать снова-таки. Тут и завязано. Отпускайте. Где я тримаю? Нет, тут завязано и тут завязано. И вот распрамьте его. Зробіть суд. Так, и у вас атрымаецца сапраўды вот такі... Так, и у вас атрымаецца сапраўдны цуд. Так. Ну, вы накрутили. А, вот у вас, расправьте прыгожа, вот уже у вас прыгажэй. Так, толькі што скручана было не занадта. Калі мацней скруціце, тады атрымаецца больш вот такая шчыльная, як мы з вами зрабілі. Гэта... Іх зараз дзеці называюць, на жаль, фенічкі, так? Але на самой справе з гэтага пачыналіся нашы беларускія паясы. І малым дзеткам, калі яны гублялі паясы, падпярэзвалі вот такімі, ну, больш даўжэйшымі і таўсцейшымі, да і нашы вяроўкі, ну, калі паглыбіцеся, такія прыстасаванні былі, рогі на іх накручвалі і ў розныя бакі, так вілі вяроўкі. Але вот гэта былі паясы. Можаце ўжо гаварыць, што мы ўмеем звіць паяс сабе. Наступным этапом будет для вас строй. Добро.
І давайте знову таки ще раз вернемся. То есть, в данном случае наша сегодня такая стояла глобальная задача и маленькая задача. То есть, зрозумійте, що знову таки з гэтага того, що починається глобальна громадянськість. І вона починається з кожного з нас. І з кожного з нас буде залежати, ці будемо ми ведати нашу мову, ці будемо ли ми ведати культуру своєї країни, ці будемо ми лічити себе білорусами, якби у нас ну такий менталітет, це знову таки наше сядчування і ті прикмети, які будуть характерні для білорусів. Ну і так само гэта гісторія, гэта традиції, гэта тое, што робіць беларусаў беларусамі. Поэтому, калі вернуцца до нашага пытання, як быць беларусам, я спадзяюся, што сёння вы даведаліся о том, як быць, ці складана быць беларусам у Беларусі. Ну і новых слов вы уже даведаліся сёння, не толькі з нашага трэнінгу. Вельмі хочацца, каб вы узгадалі нейкае слово. Можа быць, это будзе, якое всплыло ў галаве ў вас, беларускае. Можа быць, слова ўражання ад трэнінгу. Можа быць, тое, што вы з якім незвычайнае слово. Але беларускае можа быць падзяка, не падзяка, можа быць крыўда. Падумайце і вот вымовіць, скажите одно слово перед іншим. Так, пасля нашага трэнінгу. Какое-то одно слово, яким вы хотели бы сёння сказаць іншым. Ронда. Ну, давайте мы слово наше. Что новое? Крыласка. Я шмат слов не ведаю, потому что я говорю на русской мове большую часть. Осадок. Осадка. Это ручка, да? Осадка. Так. Я ведаю хотя бы 20. Это слово сказать? Да? Ну, можете вражень. Мені сподобалося. Відео вельмі. Я напишу, можна і сподобалося. Подобайка є беларускае слово. Не подобайка. Ну, я скажу, як не на облак тренера, файна. Хорошее слово, файна. Файна на облак. Цікавість. Дякую велике. Жандуля. Варенская школа. Я скажу гонор, у меня гонор наставнику, як Людмила, Ані, за те, що ви робите таку важність нашої справи, рухаєте такий серйозний ґрунтовний контент у наставницькій середі методики. Це вельми крутий курс і ввогуле майстер-клас ваш, я відчув, що я може бути запропонований не тільки в наставницькій середі. Дякую. Час, тому що шрайці робити більше. Можно я еще скажу тогда? Но все же на русском еще. Да, Крыласка. Я хочу сказать, что не просто взяла слово «цікавость», потому что я считаю, что заставлять учить белорусскую мову – это неправильный шаг, и выучить мы ее можем только через интерес. Разгульню так само. Только вот то, что вы сегодня делаете, и через окружение. Это очень важно. Для меня было бы очень важно. И я знаю, что при всем моем желании изучить белорусскую мову и говорить на белорусском языке, для меня не хватает, скажем так, может даже интерес есть, но это очень важно, и окружение, которое говорит на белорусском языке. Если этого нету, одного моего интереса, одного моего желания будет очень мало. Если же меня еще при этом будут заставлять, это, я боюсь, что даст только обратную реакцию. Ну, тут, напевно, треба вже підходити до білоруської мови як заміжної, і як ми вчимо заміжної мови, тому що яна так само ведь вчиться праз гульню. І так само, ось гэта, калі ми, наприклад, у нас були б білоруськомовні гульні, білоруськомовні фільми, ми б одразу б і включалися у білоруськомовне осереддя. Але, на жаль, знов таки... Хто не хоче признати, просто справа в тому, що вищее керівництво не хоче признати те, що відбулася ось ця кропка незворотності, і що треба білоруську мову починати вчитися так, як вчиться заміжна мова. Ось це істина, справді, і поміняти всю систему вивчення її зі школьних років, тому що мусить дітей виховувати їх тільки ось тою, про що говорила зараз Ніка. Повная закрытость. Блок, я в українській школі, може на регіонах трошечки легче. Сельские школы белорусского. Русскомовная история Беларуси. Ну, що 10 год, напевно, на русскому. Тобто можна, Максим... Ваня, що це потрібно менавіта бути у тим форматі, як вивчення заміжної. Да. Тетяна, що Ну, я скажу дякую за те, що ви нам допомогли зрозуміти, що у нас білоруська намного більше, ми самі навчимо твоє подумки. Добре.
Вам вялікі дзякуй. І насамрэч зноў-такі, то есть гэта теж, то есть з сваімі напрацоўкамі, то есть, напрыклад, самім семінарам мы таксама падзелімся, гэтае відэо ёсць у свабодным доступе ў інтэрнэце, просто ведзіце ў Ютубе «Будзьмо беларусамі», вам выдасць версію гэтага відэо. І калі ласка, таксама такія ж заняткі праводзьце для сваіх дзетей. То есть гэта можа быць шикарны ваш класны час, які вы можете правесці. Ці гэта можа быць занятак для дарослых, ці зноў-такі запрашайце нас, і мы правядзем трэнінг, які можа быць. Так, вы можете модернизировать, вы разумеете, что можете менять питание, то есть тут можете таксама, менять то есть слово. гэта ж, напрыклад, блокі, які мы рабілі, то есть калі было больш часу, можна было гэтыя блокі рабіць больш грунтоўнымі, то есть больш грунтоўна і на гісторыю, Выбирать і на некий мову. один блок. Да, то есть, напрыклад, те ж самае і там какие-то рамёствы, таксама можна было, мы, напрыклад, разглядалі варыянт з выцінанкамі, Да, таксама, еще які можна было ветенанка рабіць. может быть абсолютно просто. Ну и с наближением коляд мы вас всех віншуем, что вось-вось они наближаются. Хочется вас павіншаваць, падарыць невялікія такія сувеніры. Гэта, ну, яны ў адным экалагічныя, яны драўляныя, да, ёсць разбярства, асобная тэхніка у нас у Беларусі, аканіцы, да, новое слово, ставні, аканіцы разныя. Таму вам вот такі падарунак кожнаму, магчыма, нет, лащі, может быть, повесіце на ялинку на вашу. Спасибо. Дякую. Вам таксама. І зорачку. Можна там яшчэ падзялюся. Калі ласка, хай будзе вас святочна, такая прыгожая, як бачыце, на традыцыйным. Не сама рабіла. На гэта ж часу не было. Мы ўсе, магчыма, маем здольнасці не ва ўсіх рамёствах. Ну, чым я магу, з тым падзялілася. Добра, і вялікі дзякуй вам сёння за Вялікі працу. дзякуй. І зноў-такі, калі б не ваша актыўнасць, то нашага трэнінгу таксама не атрымалася. І зноў-такі, гэта вот таксама, калі будете самі рабіць гэты трэнінг, вы таксама не заставляеце. То есть, калі мы, напрыклад, з вами пачалі бы толькі лишь з пазіцыі дыктата, што ўсё-такі наша меркаванне, зноў-такі, калі сваіх і вучняў, і настаўнікаў, вы таксама менавіта падводзьце да думкі, што насамрэч мы ўжо беларусы, але чамусьці ёсць складанасці з мовай, з гісторыяй і гэтак далей. Пагэтаму вам вялікую працу, калі б не ваша сёння плённая праца, у нас бы таксама з Людай нічога не атрымалася. Паэтаму вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй.